Ikut parane punai wes Indonesia pun kamang udah ni badok kabatuan ni bana dong bisa buat. Jadi sata bigorang ma di punguan na dari dulu. Dari Matua. Nasari Matua. Lumobi di bungan hari nami bona tulang dohot hula nami siahan dohot tulang bau na mangingut tuang raja nami suak songoni nang di hula nami akan marhamaranggi dia para di partikenon di pernakok ni matani arion takasdo tabereng nabostang di julut ima akang naburjon amang raja inak soru pada adorak sohu jahor yawas singkat jujur ngodu ni ima deopung saat rodi tahangon jumodo umar setabi di tonga-tongamu 10 jari-jari pas 10 jari sama jujung melutuk be adong nahurang lobi marpangaju mahamu iya pungami oputunangan mangarap boru nirajai boru sirait sia sapuara lupa sirait anakna 2 siahama opuridu neborhu si nomor 2 opudelman neborhu ia siahanon imana tapado-pado napostang di pogonya ramanon opuridu neborhu mangarap boru nirajai boru sidorus yang lupator manang tano panamian dohot boru sirait sian hatinggian tubuna walu 2 may anak onom boru gabidui raja nami anak syakangan ima opu Hermina naiborhu anak paduahon opu Nur Hayati naiborhu ia opu Hermina on ima na mangarap boru nirajai boru sirai tong sian hatinggian tubuna pitu anak maitolu boru obat anak nasiahan amani Hermina naiborhu ima nata pado-pado nadi jolo jabu nami ya para di partikiano anak si kedua ama raja kanda naiborhu si nomor 3 labor naiborhu jadi na postang di jolo jabu ima parmiaman anak pangibasan ni boruon margoar maon opukania naiborhu na mangalap boru nirajai boru siahan siang salang buaon manang kapuk kristenon tubuna obat 2 may anak 2 boru anak siahan dan sir naiborhu dang marhasohotat da peor raja nami buat kamuma di tamiangmu anggiat tumibu anak namion dapotar rokap tujoluan narion anak si nomor 2 Rengli naiborhu opera janami
dan marhasohota doke tong dohami marhula-hula mangido tuhamu rajani tulang kami nang rajani hula nami asa tok kami buat kamu di tamiang muna anggiat tipa saut upuk terebata dabok ni anak namion siroka mitodina di murian nyarion ia baru siak kangen ima tubuh ni dahangon Hermina baru naik borhu namar hamulian tumar galase tupak kabaru kopi raja nami baru namion dang dapat urat netu gudupi dari tok kami merula-hula marsopa tuhamu nasa hula-hula nami do rajani tulang nami asa tok peutuk kamu hami di tamiangmu anggiat diolo puk dari bata pangiduan nami marhideo tamiangmu nai itor dinilitia dora ima boru namion boru si nomor 2 Dina boru nai borhu namar hamulian tumarga sinaga marhuda tong di hutane hula-hulaon di saang buaon tubuna dua sada anak sada boru jadi pengumuman sudah ko parani dahangon nata paru-paru dari jolo jabunamion anak boru tela dot pahok walu halak lo pera janami pinorhon ni toktong lo hami lawes di hazul maun rasa toktong buat kamu hami di tamiangmu unang namar naloja amura janami mengajar-ajarian sanggit lamar berbisuk kami jara marpinoto kami mangudahon tona na pinasa niak kana tujuan niak kana pardunya jadi ya akan nabostang nari jolo tahun tubuh maun di tanggal sada bulan pitu 1904 Moding tanggal 20 bulan 10 2010 sia marumur ma lima inanami na tapadu-padupon di partikenon 55 tahun ma prajanani otunggoni nak suri kada jadi ikan diamu prajani hudanami rajane tulang kami tunggu mos tu kami mangido kami anak kamu bunga tu tekas dibigi kamu riawat singkat nahu papoto kami di peguna lamano soktong mabuat kamu kami di tamiangmu anggia matu pujian narion duk sahat anon ima ahani baon tapataru tu pada dia nan persatu kinani dapat mana niluduan supang nani dalahan boy mahami anak kamu tujulan narion marlas ni roka tersongonima na boy kuatahor di peguna amaon songor kawasikat mau lihat ma diamu saluhur amanami to inanami Adema itu hatta mau dia nang di desa nuhun adu mobi dia mau keluarga besar Ciladai son nunga tongdok kami mengadopi dot patuduhon narohot kami marhabot ni roha hobar tu berborhat ni dari nang nataha orang yon dak kami matutua nunga sahuda dohot hobar barok ay hubere kami darawi lalahami do di rohanami aburjuan di dainamat di kiwaruna
mardoa sahuda marhitei do ha midong tonggo marhabot ni roha parborhan ide nangon alai postor hatta ala lunga iruhut tiadol maulon nasadol mai komadero arong bola parjoro arong na parpudi on maulate to pun doro to tuani nunga dapat di mana gora tuani nunga marpahop bohak kana diwa on manikahon nasa samarduk ko sude jadi on natikki do nasib ni dai ngodo dan marasotan anak yang go pamatang nunga ka magudang jadi aranino habis yang do ngasauta mangodolo tuamuna asa totong di bagas tabiang gomos pasahat ton nasa godumuna do dirimuna dumobi poparan di dainang nasari matuon anggiat di pasahat tuata di pudian naon akka narikoti don nasosik kopi do bediamu poparan na so na kutanya amrak kining yang merasa hotan dape anak-anak dua nama goreng nian nama toras paduahon baru nang mahal mulia siakangan dan di teater narubi asimarwani tuan marhiti otam yang ngawi tujuh danon asa dapat nani duduan jupong ngajinalahan dia akan aso maraso hotan dape ba ibu ma dapat rokat nak asa setong taba-taba las di rohani lainami amata na babaduon jadi postur anami dumobi di oleh mulu gomotso mo tamian sudah sakap di rohani pasauton nadi leonon do akan hari koti dumobi di anak kotaon porhaton sadana tua dumobi tua mo akan paparan di nangon di pudi do di napamuli di baru namuli do setolo bereng boina nauli do naringkan jadi bodo maparonton na tua di pudi do ala di posrona ngangilo sen na tua ikut sadaro amo udah kadong dumobi di amu baru nang merasotan boru benna boylo gabe anak di akapabayanan molo paparatun na tua da ima pesasa kami sohon na tua asa dapo pung akapasu-pasui tuarina akan mangiut pasu-pasunya katulangan non do tulawula lumobi upung muna sohonina kami akan do sawuta bolo sada roamu roma akapasu-pasui jadi posdoranami sakami no sahuta asa payuju temunya akasi pasingot nabi nasahat nami asironi zuan tuakar namangiut nakok kamu tudolok dapat apa bakana romak tuat tamu atok tuturuan dapat umwal lagi yuk mulurus rohabuh hidup nami margasian kadamang madong musik namar dumutus kadamang mapur menomai kamasuk na ulan nami siya
buru nami buru ni to pengoria. Buru to pengoria. Kajalo ka turu itu. Iya. Nah, asahan Oma Boros Sikordo di buru nami buru ni Marjobut. Marjobut. Oma Boros Sikordo di buru nami buru ni Raja Hinala. Dikukun Jojo Muna Lumowi ma pinaksaat kami ipugunya lamang muna na marapar na marjuan parmayaman yan ang parmayan ni Buruon ima dinong parjolo sa rimatuwa ibu kami alam ni Mang Buru dibu kami lalakin ima oras siniritondi asa dohang mahatan isdodo naman doa sa firma ko kibal-bal lumaya pagkalongan sa firma doon di muna salo napaparan ni Botokon julu-juluma ng agkapan sa mga ang yudo ng ibu kami eme na marludu asa hatan inututu man doon asa eme sa kabaduma perlinguan di badano tungko naman tua horas mahamo di Baroro so dia pinabuhi terpasan kami marhidi horas di do eme na marludu nagin asa di do pagod Obik susadia Mang Buru nabuhi terpasan kami di persarima tuan di boto namin di bagaman tong na mabuhi pasu-pasuna sido kami siap dulu sa pinasak matutulang namin Ini siahan syok sokalima anang dihamuna beri nabi marga silalahi Grabe tulang. Sondro dohami tulang rorobut sianipar ima nang jumulu sarimatua beri nabi didikyon dibuat kami lo tutu boras barbuepir lo eme namar ludu asal holo naik mati tu sokan hatanin na dua-dua boras sibiritondi di atas di piring firma atau dibu saya tuan tadi pertama nama ngiring-ngiring suak sokannya matutu eme namar ludu eme sedang bantu eme namar lingkupan di Siborong di Bataro sineot dua Sudema hita di Barorot langsung buat kami saya dah duduk dota jadi mulai di Tuhan ison di persaribatuan di Botonami roh kami akan hula-hula muda marga di sihan dison alami bila roh aku dah pulang ke Jampete nakin di Namopo di Botonami bunga Toro Subiga Risami Mandohada deh lumobi di Pinoparni di Botokon Posdor aku alan hoti na mondol honoku Wida dalam hutangi kami nakin hidup padu disuni Mang Buru nami jol sitorok ada dok siodi penopar lobe ibu tokon budok nakin memang di ulon nasugot dependo umurna anggo di hasianganon ale posdor aku saluhuna di bagaman dok sa guru di Batado saluna kana dinopak hidup di perjamidai dan adong nahon anggo ihasiangan okape alani pagidon namin siyang tulang hula-hula marga siyahan di pinopar ni Botokon sangkiat di piduan ni iboto namin o dihamusa luhun na say akasitorok pinopar sa kajamungo mahamol kay at kabiriku alani ano pedu di kami tersingot dia kapasuan pasaton nami mahatahon nami di haroro nami di persarimatuan di boto nami adat si pasaton nami tuh muna silahut na pinopar ni Botokon asa ko po ang gaya isi mahamo iso ni Mamang Buru iso rumah kami neng pasaton adat adong lulibong kami son ulus pitu rismay sudoy tu ni iboto namin yun opat may sada may itu mahopu sada may itu nomor hamarangi sada may itu iboto ni lain namin atas semua ni dobe nabuhay terpasahan namin anong dobe ak kadingkin na rin ka na rinalehti
Poster hamuna, sinero hamu, pasatong agak kaulus, gabi ulus horas. So dilo be, away tapasa kami. Tulang. Lapas aton ulok kanyang mga Mr. Rabu dito ng pariboto na ngayon. Baik na mga musik. Perhidian nami doon, tunang yang nami itu di bata. Kere tanya kamu jo. Lumobi di kere nami nakin kakas do. Di tangi nami, perhidi jujur mulu di boto nami on. Ang giat ma perhidi tang yang nami. Oma dalam nami tanya itu di bata. Ang giat di kere nami na dua, na sudah boto rok kapate. Ang giat di pudian di boto nami on. Ilok na tutua sama kira masa na jodoh maju na daw. Di pudian nih, di boto nami, posrohan nami. Berarti ditang yang nami natulangmu di son. Ibu mah ada bawa atas lepas di boto. So nirang, dang di bere nami. Nakin adong didok, dang marura dope. Posrohan nami to, di pudian di boto nami on. Asang kiat, ibu, di lilikan dormo itu kudo di bereku bawa di bere nami. Posrohan nami, tu sama dia be. Tersingot adat perhidi ulus na kuy terpasat kami dok na tutua asa dagdangin na ini modar bagas ay ni sumur asa gabi mahamus kanjang umur nohot si torok pinompan sa sunod ito pinulungan namin pinasama tu tulang namin hululan namin Sihan sulang sumurino nak siyak kami tulang narubut si Anipar dibuat kami itong ulus dan itu lang si Torok Rabu omak mana boy terpasat kami amang bulu ala pasal ulus mahami tutup paran ni beri namyon baik kamu mah musik na obat susi kancang si Torok Rabu na buhay masat kami dorong naik matutusongan hatan ina dua-dua boras di bagas tangan ulus di bagas tondi kami mang ulusi badan Tuhan tadi batama anak mang ulusi tondi orang kondang dua balu-baluna tuksongan ini ulus na buhay masat kami saya gudang ma pasu-pasuna oleh amang buru nami lumubi tersingot di adat na buhay terpasat kami nakin posdorhan nami oleh perhatian dia kami beda posdorhan nami lumobi di pudian ni ibu tu nama lima na doros punaw lumobi di hari kau tulang mo marga sehat dilo na tua obut dojak bulan tinggal di Samara
Pasu-pasu itulah kamar sehat pilu sudut suabis suara marare. Jadi sonima, mulai tema. Siap kami hula-hula dengan do hila kami lumami hamun nama rumah tubuh. Ilok na tutua sa tapulan di sebaganding madi duluk di pangiringan. Saat hamu tutuh gabi, tinopar na memperona hamu nama rumah tubuh dengan hila kami hamu umar sekolah. Jadi sonima, buha mengkuru. Nah, jadi mula aturak semadok mau lihat habis sabunan dengan sipong. Pardulu saya lima di bahasa rohata, tuduhata, ala hibas doamu, udah nami, Roma dapat kami, ima pemuruna bermumuna marga silalai. Nak keningan, nunga di bahasa tamu udah, ima sangut perbuipin, asa firma bokti, baul pasalongan. Firma to ditanu jujur mah pangomong. Dot embes tabetua. Perlinggung musim borok amata di bataro silog dua horos maida salutna di baroro gimana kan di pasar temunak kan ulos si gajang rabu asimat tutulan na materi bata si gajang mau umur kapina permon tinupuna salutna tutulan yang dia dorong nami masuk kata nama do di bulos-bulos semani di baho di bait tu salah saja horos mami nama jalo tu mas kani di hamu nama kalian asa anu ay pereda nami Romawi mana buat amu alai ada mau hatan yang berdok tak sudah ina pudung tak takut paling tak sudah kami asaton subanumu tak sipasah kon kami sesadia tong Romawi lau mana bano jadi borha meta tak soba mau udah tete sejulu mau berjulu tar musik apa manupa nama on kepas cukup danga ay si bulan nama tokaran kau dahulu Somoni sobani umami tuamu udilhamu ma lebiakmu arungu hata namat do marsi tidur tu langit pada buat-buat asal sendiri masih apa hurung mulai di rumah tunggu dan sedia di pasatna udang mapi nasuna marhidi sobani muna ima riki studio suarai las kasa kamu marhidi nang studio
asa hatan itu tuh doa sabunan yang kuli mah diduluk di serapungan saya martaba mah dia mau uli martaba mana anggapan mau tadi jadi so lima ujungan kami mah ada ima siap hula-hula doa setilang rebobot kami dalam mah si dia itu relas padung mah nang tosatan Ima tula nami seluruhna baik kamu gondang kamu kami di Son ulang muna selain bagakan dari pason ina alami par porhat di Pion ekonomi di bagasan Pion jadi ya pemilu kami saya tumani saya pasu-pasu menghambus mina atau poparanna naksoha dari itu tahu bahasa Eresin tambah tua lingkungan di Siporot amat dari Bataro si tua sekumir panamu di Parorot lima hata senal nara lima kilo satu hari ataon di Halolonami Bonatula terus alai los magilik mau di hauna paboron nami los kumma Halolonami lima hula-hula na mga laki Betul, sedih. iya Tapi kami lolo los kumma perjojong kami di hula-hula na mga laki JB noeng di hauna paboron nami katakas pinahud-ihud doon di kekeluargamu
ala dakpola holak kita tunggu na tulak pehami nunjuk kamu kira nama mereka tunggu kami Tuhamu tidak kami tidak seliling no jadi dakpola masih tawaran kita bang kalau dia ay kami behumoto kami no kamu makasugod dia ala galing kami ako jalaw pa kaneksidolon namin ala songoni do beda buhi patu pahami iba taringon tulus obat do da buhi buang kami Yamu amang barong kami keluarga Ciledahi besar roro kami ima tulang muna na tulang muna sirai dohot donani hari sirai ima di perseri matuoni na barong nami ng postan na di alaman ay tabar-baru pun tumog kami ro sa eme nomor lendu semua ini eme nomor lendu nobok kami asal street masih apa belum lester rumah semua ini benar-benar tertuh kami eme nomor lendu amat tarai batama manggohi pasu-pasuna siap kami bawa tulang tomak obat siap pun hari tomak obat ima songon siap kami bawa tulang sirai bawa hari sirai. Jadi berbagi ini pas masuk membina ini kahaduli namin at kiningan 5 Sitoros. Mga guru namin, lain namin ito. Gamitin na. Kami siya tulang. Anong go isok kami sa tulos. Di madalang lao mang inupaso-paso siya tuwari. Ang giat suni ang kasakak muna. Tuwari may rock. Ba sa ibigan tuhani. Duli ba sa sapo na akan nalumos siya kamu. Jadi iso kami pitulos. Lao pasaton ulos na mahamay kaya mong para musik nanay. Gamit lang. Bahim ima gondang na sapul baro ima ba.
para ni naburu namin nasa Rimadron. Ni ang boto mang buru namin, orek kami nasurutan. Ate mang buru? Ito. Bobok terdin may mang buru. Ako nasa kami. Di Sony pe, siap kami tulang nakiringan nung adipasahan, sabunan ng tulang si Torres do siray kumasahan, sabunan ni hari pe lumasahan. Jadi semua siap kami ulos asa si titik masih pa do mulai di rumah. Semua ni pe ulos awi terpasar kami seperti kianon di persarung madron di nomor ngamion amat tadi batama menggohi pasu-pasu. Parbuy pir, asa pirma bukti bau-bau pasalongan. Pirma tentu namin ujudu manak pangmon. Emis dapat tua main laparin guman si borok. Mata di badaro sila tua. Orat maita sa lubog na di paroro. Songoni, ulos si kajang rabu. Asima tutura mata di bada. Jatuh kajang nga umur na kapinaparin permanan di son. O di maata tuamu. Lahiran kami marupa-rupamu. Oro tukpe, o tujuh sedia nasmar kamu. Perbuatan nama dok. Sudah ini pun nak sakit balia. Sudah kami pasatun, nak pasatun namin susah dia. Jadi naik. Ada orang sojo aku jo ang buru. Kesatuan ta tugan sa mga atur. Da mangga hita do mapain, jale hita do na paboto ni. Lasmar macala de mang buru. Gabi macalo. Nak mami mana paula-ula. Kadang aja musik tak pola begini. Mana saudara. Asa dihujul nanak-nanak pada WBGB. Roh kamu warsoba raja di ulo-ulo mantong-mantong gebe. Asa tu sangkar mapur tulung masa tua. Sinur mapinamu gawi-gawi ni ulah di tengah pun. Asa bago nama hantu ni beda turubian. Oras pahami raja di ulo-ulo nama jalo. Burung ada musika di nama kalian. Kalau bukan kalma doktor kami. Beda rumah hasadan naik kelas peduma tu si dia.
Makatamasari sa nunawin si Reger, ginawlaw lang naman ako. Dalang ano ba sa tami waras si Bintodi, asakit na pang ibaw-ibaw kacalongan. Pagmatod din sa luhod na, ludu-ludu na kakapakumahan. Kaya soalnya kami na marludu, asakit na marludu pa kami pangkarasan. Tuhan mo na pagparan ni nagtutua-tua ka aring namang iyo. Di sungan ni ba? Asa langsung mga taon kami, sungan aring na lang sa patapawan namin. Sungan ulos na lang sa pasangatang tu pinagparan na ito. Tulong na ulos, di ka mo mga ito mga ito. Sama ni pe, ulus na wita pasal kami, amatan di Bantama na magoy masuk-masuk. Roma kami, udah sinigar, udah nomor tinun, nama pamu. Alayo di sedi alas baru amati. Jadi dari pepan musik, aborok mami manopa, udah lagi makas sinigar. Bada mama musik amar. Semasa luhuna, kami udah seringan nama calon. Lam tu ganda nama dia orang asu tu markas lagi nama dia. Asa ujung kami kotor kami. Asa biru air tio bila tu penuh hati. Nama masih titik sebelum tu asa tadi.